Zamislite Danijel u lavljoj jami, kleči. Isus u Gecemanskom vrtu također kleči. Pavao piše, prigibam koljena pred Ocem. A mi? Danas u mnogim crkvama nitko više ne kleči. Ili u ponekim netko, ili tek povremeno. Je li moguće da smo zaboravili što znači poniziti se pred Bogom? Zato ajmo zajedno vidjeti i odgovoriti na ovo pitanje. Nekada je bilo uobičajeno da se tokom svakog bogoslužja u nekom trenutku vidi pastora ili vjernike kako kleče. Mnoge crkve su čak imali klupe s jastučićem za klečenje, jer se podrazumevalo da ćeš se kada dođeš u crkvu u jednom trenutku pokloniti Bogu. Ali danas u mnogim protestantskim crkvama gotovo svi stoje dok se mole. Možda podignu ruke, možda pognu glave, ali vrlo malo ljudi kleči u molitvi. Možda i u tajnim molitvama, ne znam, nasamo negde. Ali zašto to tako? Pitam se, gubi li se tu nešto? Biblija to jasno pokazuje. Biblijski likovi u Starom i Novom Zavjetu najčešće su klečali kada bi se formalno obraćali Bogu u molitvi. Jer tvoj stav tijela, tvoj govor tijela govori nešto o stavu tvojega srca. Što znači, ako pripremimo svoje srce za molitvu, za razgovor sa Bogom, onda nam neće biti problem ni kleknuti ako smo u prilici, naravno. To vidimo čak i u životinjskom svijetu. Ako imaš alfa mužjaka, psa, vuka, bilo koju drugu životinju, on drži glavu visoko. Ali kada mu dođe pokojni psi, vukovi, oni se pognu. Gotovo da se ušuljaju. U mnogim drugim religijama i kraljevstvima svijeta nekada, kada bi ljudi dolazili pred kralja, poklonili bi se. Šta kada se nađemo u stici sa vremenom, usred gužve među ljudima? Šta tada? No, pitanje ću doći malo kasnije. Kako se tada moliti? I šta Biblija kaže? Evo, na primjer, u Psalmu 95.6 piše nam: dođete, poklonimo se i padnimo ničice, kleknimo pred Gospodom, stvoriteljem našim. Pavao piše u Efežanima 3.14: zato prigibam koljena pred Ocem, Gospodom našim Isusom Kristom. I u javnom i u osobnom bogoslužju imamo privilegiju prikloniti koljena Gospodu. Dok mu iznosimo svoje molitve, dok mu se zahvaljujemo, dok razgovaramo s njim. A pogledajmo, to je bio i Isusov primjer. U Evanđelju po Luki 22.41 piše nam: udaljivši se od njih, od svojih učenika, koliko se kamenom može dobaciti, pade na koljena i moljaše se. To bi trebalo biti dovoljno. Ali naš Gospodin u Spasitelj smatrao potrebnim kleknuti pred Ocem. Koliko onda više bismo mi trebali odvojiti vremena u svojoj osobnoj pobožnosti da kleknemo u molitvi pred Oca Nebeskoga. Evo još nekoliko stihova. U djelima apostolskim 9.40, djela 20.36, djela 21.5 i svude piše kleknuše i moliše se. U Ezrinoj knjizi 9.5, dok se ispovjedao Ezra svoje grijehe i grijehe naroda, Ezra kleči u molitvi. I u vreme večernje žrtve usadoše ih svog poniženja ishaljenom i plaštem podarenim, kleknuh na svoje koljena, raširih ruke svoje pred Gospodom Bogom svojim. Pogledajmo u Danielu 6. Poznatoj priči o Danielu piše da je prema svom običaju otvorio prozore, kleknuo i molio se 3 puta na dan. Koliko se mi puta dnevno molimo? Koliko se ti puta dnevno moliš? Bog želi da ponovo otkriješ važnost poniznosti pred Bogom, stav poštovanja kada se moliš. Pogledaj Iliju u Prvim kraljevima 18. poglavlju. Kada se molio na gori Karmel, kleknuo je i vatra je pala s neba. Kasnije vidimo, kleknuo je 7 puta
i kiša je pala. Kada je Solomon posvetio hram, piše da je kralj napravio uzvišenje i stao pred narod i kleknuo. Što ovdje možemo zapaziti da je kralj kleknuo pred Bogom. Nije uvijek nužno kleknuti dok se molimo. Da je Solomon nakon posvećenja hrama stajao i molio se te izrekao blagoslov. U prvoj Kraljevima 8:54-55 stih, kada je Solomon dovršio svu ovu molitvu i prošnju Gospodinu, ustao je ispred Gospodnjega žrtvenika gdje je bio kleknuo i raširio svoje ruke k nebu, pa stade i blagoslovi sav zbor Izraelov glasom jakim govoreći, tako dalje. Dakle, nije obavezno uvijek kleknuti, naravno. I nekad to jednostavno nije ni prikladno. To jest, u nekim crkvama klupe su jako stisnute. Možda je pod hladan, možda je dole beton, zemlja, šta god daje. Kada su malo ljudi stariji, također je teško kleknuti. Znači, Bogu ne želimo da klečimo dok nas toliko boli ili možda gdje se možda ne možemo usredotočiti na molitvu. Ali u sve to puno je mladih i zdravih ljudi koji nikada ne gibaju koljena pred Bogom. Ali nastav tijela zaista nešto govori o našem poštovanju. Pogledajte druge religije. Muslimani bez problema kleknu 5 puta dnevno i mole se Allahu. Budisti i hinduisti i mnogi drugi se klanjaju svojim bogovima. Zar naš Bog nije još dostojniji? Zar nije još svetiji i moćniji? Biblija kaže, ako se moj narod koji se zove mojim imenom ponizi i pomoli se i potraži lica mojega. U drugoj ljetopisi 7:14. Jedan od načina da se ponizimo je da kleknemo pred Gospodom. Dakle, moj apel nije da uvijek moraš klečati dok se moliš. Petar je molio dok je tonuo u vodi. Kada se god nalazimo u nekoj teškoj situaciji, ne moramo razmišljati o tome kako da se molimo, naš stav, molimo se, tražimo Boga odmah. Ali kada opazi silan vjetar, uplaši se, kažu Mateju 14:30, i počne tonuti i povika, Gospodine, spasi me. Stjepan je molio dok su ga kamenovali. U djelima apostolskim 7:59 i 60 stih. I dok su kamenovali, Stjepan je zazivao i govorio, Gospodine Isuse, primi duh moj. Zatim je pao na koljena i povikao jakim glasom, Gospodine, ne uzmi ovo za grijeh. I rekavši to u snu. Isus je molio s križa dok je bio razapet. Nije imao priliku da klekne. Molio se tamo gdje je. A Isus je govorio, Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Nehemija je molio dok je kralju Persije posluživao čašu vode. Tada mu reče kralj, što si htio? A ja se pomoli Bogu nebeskome. Možeš se moliti bilo kada. Molite bez prestanka. U prvoj Solunjanima 5:17. Ali u našim formalnim svakodnevnim pobožnostima nemojmo zaboraviti poniziti se pred svojim Bogom, svojim stvoriteljem. Znaš, ti se možeš moliti bilo kad i bilo gdje, u hodu, u gradskoj gužvi, u tišini ili u trenucima krize. Bilo gdje da se nalaziš, u saobraćaju možeš se moliti. Bilo kada, u sebi nema nikakva problema. Ali nemoj zaboraviti da postoji posebni trenuci kada trebaš stati, poniziti se i pokloniti se Bogu na koljenima. Tvoj stav tijela govori nešto o stavu tvojega srca. Ako je Daniel 3 puta na dan klečao, ako je Isus u Getsemanskom vrtu klečao, ako je Pavle prigibao koljena pred Ocem, koliko onda više mi trebamo prigniti koljena pred onim koji te stvorio i otkupio. Kad ti padneš na koljena pred njim, tada stojiš najuzvišenije. A jednoga dana prignut će se svako koljeno i svaki će jezik priznati da je Isus Krist Gospodin. Nemoj čekati taj dan, već danas počni. Hvala ti što si bio sa mnom u ovom videu. Vidimo se u narednom, a do tada neka te Bog obilno blagoslovi.